Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face. Hidup kami yang tak suka berpura-pura. Beginilah hidup kami selalu apa adanya. Jangan kalian pikir kami tidak berguna. Kalian hanya bisa menghakimi solidaritas semboyan kami. Tak ada yang kami beda-bedakan. Lulus sama rata, berdiri tanpa raja. Inilah kami yang selalu bersama. Suka dan duka kami lewati, canda dan tawa kami lalui. Lulus sama rata, berdiri tanpa raja. Inilah kami yang selalu bersama. Suka dan duka kami lewati, canda dan tawa kami lalui. Kita semut sudah berada di ruang ganti. Kita vlog sedikit. Roni lagi santai. Ini ada Melisa dengan rambut putih-putih. Siapa yang cuci rambut kau? Kak Yersi. Hah? Kak Yersi. Mana ini? Oh. Ini ada Nur dari timnas, turun ke timnasin. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Ini tuan rumahnya ini yang kayak ini di sini ya kan. Jadi kalian ikut apa? Tim mana? Hah? Tim pot? Sudah sini aja lah, biar ada perlawanan. Ini
Ini modelnya. Nah, lagi bola rambut ya. Ha. Salah modelnya di sana bukan aku. Oke guys, jadi kami hari ini makan nasi bungkus, makan bersama nasi umat. Nasi umat. Ini iklan ayamnya. Melisa, makan. Nah, ini kamu tengok di YouTube aja. Karena besok nggak kemari kita lagi. Coba sini, Pak. Bis, makan ya, bis. Ya. Di atas lah. Di bawah. Ini siapa? Nasi siapa? Ambil aja makan. Yang nasi tampil yang mana? Nasi tampil. Yes. Wih, biar ada momennya. Amit. Kok nggak makan bos? Enggak. Kenapa? Puasa. Puasa apa ini? Puasa Arafah. Wih. Bang ini bang. 5. Ini aku ambil. Itu apa? Ayam. Itu ayam. Ayam itu. Ayam. Oh ya udah. Saya belum makan, Ci. Kau makan, Ci? Taruh di situ di jalan. Nggak ada di timnas gini kan Nur? Nur, apa kok malu Nur? Iya, ini tim juga timnas juga ini, tapi timnas Sumut. Nur. Kalau nggak ada tim Sumut, mana ada timnas? Nur? Nggak ada di Bahrain gini kan Nur? Lah. Oh, wah. Seru nih di kampungnya siapa? Lelan. Jalan Bambu Runcing, Tanjung Pura. Kan Pak C? Ya, betul. Ini jarang mana mungkin lagi besok kemari ya? Belum tentu. Tahun depan tak mungkin lagi. Kalau mungkin pun nggak modelnya nggak sama. Nah. Sini ada kakak Bani, Gus, ada kawan. Wih. Makan kami. Ya. Kalian aja Kak. Tapi kalau mau jalan-jalan kita sebelah sini, Halo geng-gengku, geng Kisaran Channel. Jangan malu kok makan nasi bungkus. Belum Enggak tentu. malu, aku malu bu. Ini naik kaki. Apa-apa. Ini orang Batak itu. Ya, orang Batak biasa. Ini kan baru purba. Baru purba apa mana? Apa berubah? Purba ini Yosepin, Manurung. Mana siapanya si Ani? Ini si Tumorang. Kemana aku? Feminim dong. Cak, gaya banget iya. Tidak boleh menipu. Hah? Menipu media sosial nggak boleh. Nah, ini kan apa? Mak, Konten. Bang siapa nih kan ya? Hah? Ini lagi dari bawah. siapa? Kenapa kalau suruh sama aku? Kenapa, Aku duda. Apa? Hah? Nggak bisa kan sama udah. Nanti ada lagunya. Sekarang dan selamanya. Na 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 na. Ah, itu lagu dulu dah. Bukan lagu duda, lagu beda agama. Ya. Jadi gimana kau selama ini di pon ini? Kau nikmati perjalanan ini? Nanti lah. Iya. Kau asli mana? Meski kalah. Amerika Serikat. Saudara Drogba. Berbentuk si Parhabang. Ah, artinya. Kau jangan. Cantik manis. Loh. Berbentuk si Parhabang. Cantik mana? Biar ada momennya ke Pak Haji. Kan? Ini kan di YouTube, bukan di Facebook. Kita berkelas nanti kan, momennya di YouTube. Jadi kapan-kapan bisa ditengok lagi. Nggak mungkin tahun depan kemari ya. Makan dulu, makan. Iya, biasa kameramen belakangan ini. Nah, ini udah Pak Acong. Wih, buka baju ya, Bang. Makan bersama, tapi bersama apa ini? Senyum dong. Jauh makan nasi bungkus ya, Tanjung Pura.
Kita selera makan yang satu. Harap kau paham akan jalan pulang. Semua. Kita ada 248, 468. Ada 19 orang. Ya. Yang di luar Pak, main aja di luar penjaga. Ada tempat. Kita 20. Empat. Saya ada 23 pemain. Nambah 4 penjaga gawang 7. Nanti penjaga gawang mau kapan? Oke. Saya nggak terlalu banyak kita briefing. Saya cuma sekedar mengingatkan aja. Ya kan sistem main ini udah kita sering internal game ini udah sering kita koreksi ya, terutama kita bersama bola ya, kita bilang dari bawah ya. Yang pertama lihat situasional, artinya ada 2 opsi, kamu bisa bola bawah, bisa lompat, itu yang kita latihan ya. Artinya kalau kita memungkinkan kita main di bawah, boleh kamu langsung ke kanan. Ada 7, ada 9, ada 11 ya, supaya hasil latihan itu harus kelihatan di uji coba ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, kamu jangan buat, artinya situasional ya. Terus lihat ini lapangan kan keras ya, bisa lihat ya kan. Saya mau kontrol passingnya ini harus bagus ya, jangan kamu tunggu sering koreksi, jangan tunggu bolanya mantul kamu datang berhentiin bolanya baru kamu ambil keputusan ya. Kalau kamu nunggu lawan datang pressing kamu makin bingung ya. Jadi ambil keputusan, kamu kontrol dan mau ya. Ini nggak bisa dribbling, bukan lapangan seperti ini kita. Ini kamu kontrol passing ya, karena lapangannya lengkap ya, hanya keras ya. Jadi ambil keputusan, kontrol sama apa. Ini saya selalu bilang tergantung dari kamu scan, tergantung dari body shape kamu ya kan, tergantung dari support kamu. Supaya saya mau kamu mempermudah kawan kamu yang bersama bola, jangan kamu persulit dia ya, jadi support dia, ada jarak, ada sudut ya. Kita selalu latihan buat itu. Kita kalau latihan passing exercise kita buat itu, karena di pertandingan juga harus kelihatan. Jadi hasil latihan itu saya mau di pertandingan seperti ini harus kelihatan. Oke, jadi yang pertama kita spirit out ya. Yang kedua ada diamond, ada segitiga, supaya kalian punya banyak opsi untuk passing ya. Yang ketiga opsi passing ke depan, makanya tergantung dari kondisi kamu. Kalau kamu terima bola, kamu scanning, dan ada lawan kamu tinggal kontrol ke depan, nggak bisa kamu tinggal berpas ke belakang ya. Artinya jangan kamu mempersulit diri kamu sendiri, jangan kontrol tapi di situ ada lawan ya. Saya mau komen bola lebih banyak scanning ya, lebih banyak kamu tahu situasi sekeliling kamu supaya kamu ambil keputusan sama apa ya. Jangan terlalu lama bola di kaki, begitu kamu diberesi makin bingung. Oke ya, jadi saya mau kalau kita attacking 3 opsi tadi harus kalian pahami, karena kalau kalian nggak pahami itu nanti kita main bolanya salah. Kita pemain pon ya, artinya bukan saya kecilkan mereka, tapi kalian pilihan, artinya kalian secara kualitas di atas mereka. Jangan pula saling passingnya bersalahan ya, nanti di lapangan ini pemain pun kok seperti ini. Oke, jadi yang pertama saya mau ini passing kontrol kalian perbaiki, artinya
sekecil mungkin kamu buat kesalahan di situ. Jangan sering-sering passing aja salah, sering-sering kontrol aja salah. Ya, dia langsung kalau dari sini dia masih proses, dia bisa proses. Ya kan kita masih bisa menutup. Ya, yang kedua tetap harus ada covernya. Jadi kalau lawan dengan bola, ini marking, yang ini cover. Selalu ada seperti itu. Ya, ini jaga ke dalam. Ini otomatis dia. Kamu nggak perlu komunikasi. Itu bola di sebelah pertahanan kiri, ini udah bergeser. Yang tadi sama sebaliknya, kalau dari kanan juga tinggal bergeser. Ya, kita tutup jalur dia, jalur passing dia ke depan. Ya, kita suruh dia main ke bawah, negatif football. Yang sampai dia bisa main ke depan. Kalaupun dia harus main ke depan, artinya kita harus siap bermain bawah. Artinya tidak juga menutup kemungkinan dia bisa long pass atau dia bisa bola terupas. Yang kalau dia lawannya mundur, saya mau ini juga harus siap kerja. Ya, potong jalur dia supaya jangan dia bisa main ke depan. Rebut bola, lakukan counter. Karena otomatis kalau dia menyerang pasti dia akan meninggalkan daerah, dia berapa daerah pertahanan dia. Dia akan manfaatkan ruang-ruang kosong ini untuk counter attack. Ya, bisa long pass, bola terupas. Kita punya pemain depan ini kan punya kecepatan, manfaatkan itu. Tapi kalau nggak bisa, nggak memungkinkan, kita reorganisasi, kita position lagi. Baru kita cari opsi untuk main ke depan. Siapa? Bola-bola mati boleh nanti koordinasi ada dulu, ada Lailan. Ya, kita koordinasi siapa yang siap untuk ambil. Tidak ada latihan bola-bola mati. Itu kalian lakukan kalau ada kesempatan seperti itu. Ya, tendangan sudut. Baik kiri ke kanan. Ya, kalau sebelah kanan sebelah kiri. Ya, jadi nggak ada lagi tidak. Lalu di kanan dulu jangan kiri. Melisa. Sebelah kanan Melisa. Ya, sebelah kiri. Jadi kalau dia masuk di tengah, jangan satu-satu, jangan sampai si Guci aja yang pressing. Ya, Harus sama-sama. harus kolektif dia sama-sama. Oke, jadi kalau Guci ambil satu, udah ini nggak ada pilihan lagi, udah ambil. Mau yang awal ini organisasi itu, dia dapat lobby, posisi keeper kita. Iya kan, makanya ini komando harus ada komunikasi. Ya, jadi kita rebut bola, kita bisa kanker atau kita bisa rebut. Oke, ini 1-4. Nah, itu nanti tergantung bolanya dari mana. Dari sini kita geser ke kanan, kiri geser ke kiri. Begitu dia masuk ke daerah kita, udah mulai pimpin. Ya, kunci, ambil potong jalurnya, terus kiri, mulai tekan. Covernya siapa? Jadi disitu udah men. Kalau kita nunggu di sini, geser kanan, geser kiri. Begitu masuk ke sudut, habiskan di situ. Begitu dapat, bisa dapat dari sisi kanan. Ini sayap kiri sudah mulai ambil posisi. Bola terupas. Uji sudah siap lari dari belakang lawan, cari posisi. Itu namanya kan serangan balik. Oke. Terus kalau masalah tadi yang Pak Ci bilang mau press di atas. Kalau press di atas, tapi di tengah kasih lontar, dia bisa long. Kalau namanya press di atas, berarti semua harus dan habis di atas. Ini sekarang lapangan kita kuatin semua. Jadi dekat, jangan kasih dia bisa long. Kalau long habis. Kameranya mana? 1-4. Ambil lah. Masih jangan lupa Kak. Fotoin.
Begitu Bah, duduk, apa buat kamera kalau nggak difotoin? ya kalau dapatnya di kiri berarti yang kanan cepat mau ambil posisi kanan. Dapat di kanan berarti ini muncul. Terus mereka ini kita beda. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Just tell me
live, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise.